Koro chakane gi weche manyien kae ni miyo ma jasuko manogo ripode ne ni olal jumbe 2 mokalo e kar dak mamlolongo. Koro oyudi ka osenegi kendo ringre owetie bur mar choo kilomita manok ka wuok e kare mar tich. Jane Mwende Mwanzia ne olal tarik 25 dwe mokalo kendo apisas mag okwach kich osebedo ka manye. E kar ot ma oyudi e ringre ne oyangore ni en mar achiel kuom achije ma itudo gi nek mare. Achijno ema ne otero obila achiel kachiel nyaka kama ringre ne opandi e bang' nek mare. Obila omako achije 3 nyaka sani kendo nonro pod dhi nyime. E kind achijego 3 goeko, 2 kuomgi gin dichuo kod min ode ma itudo gi nek ma ichich ni ntiere nyocha gin ywaruok moro e weche mag hera. Hata nilikuwa napita barabara ndo nikasikia mtu hapa amepatikana hapa ameuawa. Ni kitu ya kushangaza sana. Sasa hata tunashindwa security kwa aje. Kwa ni masiku ya kuudhi sana. Usingizi hakuna kupata. Lakini at long last tunashukuru juu tayari tunaweza pumzika. Ndio hiyo maneno ingine ya kufuatilia sheria iweze kufuatwa. Tumeshangaa kusikia kuna mtu ameuliwa hapa nyuma yetu. Na hiyo kitu inatutisha sana juu security huku iko chini juu hata sisi watu wa boda bado tunalimu usiku. Ile wingu la huzuni limetutandia sisi. Hatukuwa na habari kwamba kitu kama chanza kitendeka huku. Habari ilikuwa inatandia mtandaoni kwamba kuna huyu Salon alipotea akapatikana Makongo, lakini sasa hivi inakuwa ajabu kuona kitengo cha serikali kwanza nikishukuru kwa kazi nzuri wameifanya kumpata mwenda zake, kuja kufika maeneo karibu labda kuangalia kinachosibu maeneo yetu, kupata ni marehemu anatolewa kwenye shimo la choo. Kwa donje weche